Surat kulit kelim maju. Kejeng lima kepala pelat. Ano itong siya kung siguraw ulit tayo nagtiglot? Ano ke surat IB. Muntah ke sku. Kerajaan kendam lut par ke surat. Tengkap nyum kap syu. Ang pagkasam pagkalilakit sa kaumong. Surat kulit kelim maju. Kejeng lima kepala pelat. Ano itong siya kung siguraw ulit tayo nagtiglot? Ano ke surat IB. Muntah ke sku. Kerajaan kendam lut par ke surat. Tengkap nyum kap syu. Ang pagkasam pagkalilakit sa kaumong.